Pozdrav iz Rusije, iz Moskve. Ima ovdje veoma zanimljivo mjesto, o kom slabo znaju stranci, a čak i sami Rusi. Ono se zove Ragoški poseljak. Sada ću vam njega da pokažem. Ovdje se nalazi metropolija Ruske drevne pravoslavne crkve, metropolija ruskih staroverca. Staroverci su pravoslavci koji nisu prihvatili reforme patrijarha Nikona u 17. veku. U Rogoškom naselju ima nekoliko zanimljivih znamenitosti, među kojima su Pokrovski sabor, hram rođenja Hristovog, zvonik Vaskršenja Hristovog, Ruska drevna pravoslavna zajednica. To su objekti kulturnog nasljeđa Rusije. Veoma lep i visok zvonik Vaskršenja Hristovog. Svake godine ovdje održuju se veliki drevni pravoslavni sajam povodom nedelje žena Mironoska. Ovaj zanimljivi događaj traje 2 dana, u subotu i nedjelju.